rong keton ang memplikep rapli ang neng Karbi Youth Festival anghap kangpu. Prime Minister Narendra Modi lamen School College ke Charlie Angbong sadlang ke Citika Puthak teleconference kepada Hanjang langsung along kiduk Donggo Express asai hemalong patue aju kang kilut. Kardong nili Karbi bil tathan bang thare harmony be non bil tang ton pen artrik tha. Jutang han lokhe araje kaching hon han lokhe ale. Pining laso alam thepi pen tarlang so jutang aklam fliker bra pliang neng Karbi Youth Festival mate Karbi risunim so arong aje katalon anghap ingpupon tanglo. Arong aje ajai mega teng lutunat guru rangsina sarpo phan kangduk tirim kethok lama kangthur arong aje kangpu jengpi kitip kepaklang no thengpi kangpu lapen ason kilan ingpusi jutang kelang rada phan panong Karbi Cultural Society mate kese samai puchonor singkro pen jutang asong lama ingthur data pijong Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang 44th Karbi Youth Festival ingpulo puning JC Karbi risunim so arong aje acheng nuri pongsi javeng arkila pen lunkan arni angtong pado arong aje kechengarni tarlang so jutang aklam malang kunat kupisi kangpu laso puthak kat news apherang kipen arjan kene lahai henlo Kacing rum halo peneng ke plek naik. Karbi Anglong along nili kacini an peneng ason thoda kacing rum nili thek long lelang. Dasi ke plek naik ke plek ke bangan lahan lo. Karbi Anglong along Karbi Anglong Autonomous Council CEM makai tu alang lilang kapur hidup pen. Ladak cari asong horom pucuk pin pen. Kedoan hampang asong CEM, MLA, MP, penceng rok kedoan political party atum nang cerah nang cetudun lake Karbi akhe kemena yang thelo lapen irining cederam tirthe sining ruretik ciklon ni topik Karbi akhe ajutan parsi kami beneng la bangsa ke bangaran lo Karbi Anglong Autonomous Council ni menangkapuri kapal cethang ini pirthe adang kapre company atu kapre media atu BBC channel international level lapang sorry partai nang kedun non pirthe adang cethang kata isi lapen kethom ili tum Karbi akhe long kapang la kacing thang kasamet pet so tum along laki no theng dielo no theng pi ke Karbi akhe atum ke theng nai isi kacing pindeng isi akhia dato lasila sohan ili tum ke dang apa cakang pon apa beneng nili tum kaklakon Karbi kang jupara song hin pe Karbi ara phan ko pia message pintu no Karbi ara phan ili message ke pikela kado beneng je tang han lo khair je jutang abi de khair pen kason se abi de jutang dari lamer han lo khair je lamer abi de khair laso uta lasikat kabe Karbi Anglong kali pirthe adang le do Karbi sita Karbi al bangke nang acara dholom le rim sita jutang jubat bangke ci jutang jubat tensi pindeng tensi ili jutang kari khe yang bangke cipi lalu le bangke Berkaitan pindang Karbi jutang juga laso ke mangalong nang acara Kenali tumlah Karbi tumlah song nagelang tumah korting je tumah anstani mani tumlah Karbi pindeng non ba belek punya pindeng yang cingkang ke bu an bangke pinsono atu emetang pindeng ke pindeng ke bang
pen bang ya tang ji chuningri la pen akai ka breka tung sita ametang akai ajutang ametang akai apindeng li pindeng sita jok sta metang akai apindeng ji pindeng sita la pen isi ka chuningri bang ka lahir itum pini pen cengko rong aja esek kedo anak kan biara la tu samjin pen gitu dia pan cibong cengce kan dia pan kacing hon seroi la pen kacik kroi seroi pan kedo dia pan la pen satu ka biar tumpa araki bahor mu bang iri ni ka sonte negeri la rong aja aklam long hai kam karibelo to mas konsil ini tu kita juga kami janji apa? Koan macam klaim menangi kita ramai lagi kita tu karibelo tu mas konsil cara pun ini karibelo tu mas konsil siap keman pergi kerja isi pacing room ni isi vet man lo semua ke itu kai dorong pipin pen hidup ke plan pipin pen si karbi youth festival ke litu manikan bang asal lapen ke ini tu kado kawe karibelo orang awal saya ke klaim tu an tadi karibelo tu mas konsil pen cuning dino enak kita me arnisi fisik pe siliri bang ke je youth festival amen pen tara langsung katalon amen pen hiju nai hai nami alang tu dunia ko se bang lo putate lakot kapon ceng habatit dapsi temamen kuaro kok kali di hari ini coba yang lo ton mas konsil a website pe yang lo ton mas konsil a website along tame pil theng long kape thang ya panel tu kapon lo la bensi non la hai la pen non da mail tu publicity apan nang le tu non kat hoi pen tame penan budget thang lo la pen channel ta tu notice live news live live subscribe la pen ge hala video hai long tane tum kian lo je itu mak culture bangge kirga culture la pen la so culture pereng biar tanggi la pen pereng biar pen sile tum ning si pereng de ge pi ini bangke je tum tara langsung gar youth festival katalon amen pen ini bangke ada bangke konsil bangke jengel ta mason ni nang itu hok lagi festival pen 17 18 mayong itu ki hok lain itu tapi di Mai hok aning kan man pon mom bol sar la kar dia khe phanan hin pen ben long ari cholo la pen man par kit he par la du na hin pen kia message tu ini la so message ke dia bang ke kachuniri bang ke je ile tu horom khai pe pin pen itu ke plan pe pin pen ile tu ajutang pereng biar nangi lapen pecan biar nangi lapen ning sivet dan si talon pon la so jitu akalcha la so itu kacing ripet ajok ile tu ajul ding pe hala hemre tame long cedon ini mikir rapi alur satu penelong MLA Sar Subrohang MLA Jaram Ule MLA Reducing he La Perada kedua Prime Minister Narendra Modi laban School College Kachari Assam Athar yang bong sarlang kache thega puthak teleconference kapado Assam bongai gaon long thang thang cricket thom arni det pia Prime Minister Narendra Modi lapen School College Kachari Athar Assam yang bong saplang aphan kache thik kache dang puthak teleconference pado teleconference pen saplang ki unji aphan koson siluk porhi nangji mala hai puthak Prime Minister Modi chari ausmar aphan than pare Bokajan Police Station Parlo angkang hanja langso along kedo Dadonggo Express asa hemalong patui ajo kanghu kilut abirta Kat News asa hemalong birta nangle Birta kilong dona tengke hanjang langso along Donggo Express branch office in charge ananterang patumi thang ni pai crepe po arni arikang sa porpai trok sia porsa hem ing hapte kangsi ahem judam jui pen pini thang ni pai crepe trok arni ada porpai sirkep apor puthot sa hem ching pudam lo la sohut pangana tuing hap ing puwangsi theklong paprang lo la sofi sa hem arlo Godrej Almirata phalang no taxi check wang lo an parta sa hem arlo kedo table hina drawer ta
block phone si kadok way hormo hotan ta hijik kang thiban lo lapenan parta Samsung J7 mobile EC SIM 9435 952367 selfie stick tangka sika pharok crate pholapen mobile charger pondet lo lason thak tak sa adung kedo pindeng store lapen behem hotel alongan ta inghupon laplo terang sang hopen Bogojan police station aphan birta bachini si police atuma dim humri damsi langpon lo non police atum pen FIR kipi jalam than tekang lapen prabjin pen kanghu kinap japan bor ipo bosi lamchak pitekang non malom so por phan dinar phanman birta mo ington poniksina Kaziranga English Academy future flourishes here. An English medium, co-educational, fully residential 10+12 school affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes 3 to 9 for the session 2018 and 19 for class 11 from April 2018. Opposite ISBT Garchuk, Guwahati 781035 Assam. For more details, you can log on to www.kazirangaenglishacademy.org or you can also email at the given address. Mirta ke megi la person henlo El Fresco The Talent Show Season 2 non project kam klang dapu asin nang litumta labang solong cepati dun jining hang urute bang ikha rapet nang cepati dun For more information, you can contact at the number given on screen, or you can also visit Card News office at office hours. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bich kim je phansi ji tham bom lo. Nang ki prai tu duk lo. Nilita hem kimi kim bom lo. Sita lahaya ben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra ki pidundo. Athe nili hem ki kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimpondo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontang lo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang Theso alang, kecho ajang tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinamo piputot birtalong bangtulo. Block Levers Neighborhood Program Guinness Than Club atumpen chipatir pipon si thangthang ni phai krip ho arni jaipong pathu aklamalong arni sia pharman bipon lo. Labang so mai long Ganesh Than Club amai kulong sing hansi pen mai chari ponsi mai ke phalam the kong chun bang hemari teron pensi jaipon lo mai lom kachitong dun pha bang jangal huya man pen PHA sai kamalong sai ki sarsing taro jaipong Public Health Center sai ki Sumor Chetri holoi jaipong CSP Manager Robinson Tokbi Lothanma Bikram Singh Timong Sarkari Gangbra Roman Rongpi jaipong Lems Chairman Thankur Teranglapen langsomepi blog along NYD sai ki Purno Basumatira tum chitong dun si mai RDP dun mai long Chitong dun ari swe jangat mapan an susike pathuana thu kapaprang dun thek japan chan chimum padopon mailong basumatari hin pen jumisen ke pathuana thu an susike kapaprang dun thek japan one day volleyball match ke padopon mailong lam theke jaipon padu Anin kangwang ason thot si pining le thot ta hamren Gov High Secondary School along 2018 na boha metric asal lang ketok pini thang ni phai krit thok arni pangcheng pon tanglo
Labang so center along kadok kawai hum keba school pen bang pharo ke thomra ingkora ke thoma de pinso bang pharo sira phogebra ke thomla pen swarlo bang pharo sira troxike ban osmara tum pen pini satlang ke toka hemalong an palidunsi tokdon tanglo kidam tang ningkan ke satlang ke tok osmara phan satlang ke toka hem ludam de prang kakuru katar lip lapen kilang ke pangching lasai ki pasik pikajok osmara tum kapheri kathrik lapuson dolo la sopen hamrana center pen satlang angthek mi par pedetlo bon sitami pininga bang ke kidam tang ningkan pen angthek kemi muchet ji si char dam lopusi center in charge pen ajok pherang kya phan pachini 2018 metric porikha pe ni pen pangcheng ilo la sei dak hamren center lon kadu abe kum cap school do pen ile tum kum cap school pen pangrum pe sumar phai ke bang pharo thomra bang kor thom pen ke arloso phai bang ke bang pharo sire bang ke ke thom pen sorry pinso phai bang pharo sire bang ke thom arloso phai bang pharo sire toxic pangrum pe pen bang pharo ke thom ra bang kor ke thom kasi pini pangcheng nom cheng pon bon lo kasi non matha ke sum bela lo pen tum dak hamran center committee member thik din ta chi tong dun do lo pen dak hamran kese hin kanta pini nang chi tong dun do ni tum achok ha thang ka sik saksi dan lagi bang sini le kadoi banda tuni rilo result putha bang chunai pen result pen peneng result ni tu thai konlong ba kha pen kha sonlo chunai pen ke asap budget meme sini le hin kan ni che thai do ati chunai bang mohada than lo hala ka checking pen jo ini kisama sama tu kana bas do सब pen result ta hotu kisama tu hin do ko la se peneng bang la so ba phere dan je phansi ne tu sai ki pon lo la se peneng bang hotu sama tu masap ani samjin kan tok long ko si ini an parta kisi kedang kadokowe anta nona mat ke thangnat katora avelang pusi external hin penta chihut chipurhut ningji বাকিখিনি মই ভালে দেখিছো আজি যিখিনি দেখিলো এতিয়ালৈকে ভালে দেখিছো সকলো ব্যৱস্থা আমাৰ চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ ছাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু সিসিটিভি কেমেৰা ইত্যাদি সকলো ঠিকে আছে ইয়াতে সকলো মানে হেৰি প্ৰশাসনিক বিভাগবিলাক সাইডৰ পৰা সব ভালে দেখিছো Birda bang ke lapon Sington pon iglo lang ekbom thakat news channel domi thangme kurwang thu